Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, sizokhumbula ukuthi ngeviki eliphelile umkhonto wesizwe party uwine ama-by-election ku-ward 110 eThekwini emveni kokuhlula i-DA ngoba ama-political parties abe namanamba amaningi kwi-MK party ebewunumber 1 kwalandela i-DA kanti leya ndawo leya idominate i-DA vele. So emveni kwalapho kuye kwaba khona iy'nkulumo ey'ningi lapho khona i-ANC kanye ne-DA bakhombisa ukungenami base bethatha isinqumo sokungenami kwabo bawobikela be-IEC ukuthi abeneme. Evikini eliphelile-ke i-ANC ikhipha istatement mayelana nalolu daba. Sizosibheka leso statement ukwenzela ukunikhumbuza ukuthi kwakwenzakaleni. Kunama-tweet futhi ayebhalwe uGoguzile mayelana nalolu daba. Ethi ngikudlale attachele wona la ku-screen uwabone ukhumbule konje kwakwenze njani. uBoy Jacobs wabhala ku-Twitter eyaziwa nge-X emveni kuba i-MK isiwinile. Nansi imessage ayibhala ukuthi siyixwayisile IEC ukuthi eThekwini kune-fraud, labantu bazigebengu, 2500 yamavote angeke kwenzeke. Wayese reposta leyo post leyo uGoguzile yena wabhala kanje wathi sifake icomplaint ngaphambi baqala ama-by-election against inani labantu ebeclaim ukuthi barejistile ukuthi bavote kanti lawo bantu basense address eyodwa. Kodwa-ke i-IEC izichithile lawo ma-complaint abo yawachitha. Uthi yiyo lento eyenza ukuthi kube nama-results anjena kuma-by-election. uGoguzile wabhala kanjena. Uma ufunda-ke ipost enjengale ibhalwe uGoguzile usuyayi-understanda i-frustration yomkhonto wesizwe party nesizathu esenza ukuthi bathathe igxathu lokuyomangala enkantolo bethi ama-results e-general elections lawo abekhona ngomhla ka-29 May 2024 awekho legit, bacela kubuyekezwe ngoba banenkolelo ukuthi i-MK party ithole amavoti angaphezu kwalaba awatholile. Ngaphambi bangifika esinqumeni-ke se-IEC mayelana nalo lo daba njengoba bebemangele i-ANC kanye ne-DA, ngifisa nje ukukukhumbuza ukuthi kwenzakaleni bese-ke siza-ke kwimiphumela. uGoguzile waphosta kanjena-ke yena wathi lo lwesithathu olwedlule bekucacile ukuthi amahhashi abewagijima bowamabili kuma-by-election ku-ward 110 eThekwini bekuyi-DA iqhudelana against i-MK. Kwase kuze i-Action SA yayise i-back up i-independent candidate yasplita amavoti e-DA, lokho kwenza ukuthi i-MK igcine iwina ngamavoti ayi-22. Kanti abantu abavotayo bayofunda nini? Uthi uGoguzile wavele wasemukela yena isinqumo esenzekile ngoba ebonile ukuthi laphaya kwiward yabo bekukhompyutha i-DA kanye ne-MK party. Le statement se-ANC saphuma nge-16 April 2025. Isihloko sakhona sithi ANC KZN lodges formal complaint with IEC over illegal voter registrations in eThekwini's ward 110. Sifundeka kanje, African National Congress okuyi-ANC KwaZulu-Natal seyifake i-complaint officially, i-formal complaint kwi-Independent Electoral Commission okuyi-IEC okulandela ubufakazi abanawo ukuthi kunendlela ezingenzekanga kahle mayelana nokurejistwa kwabantu abebezovota lapha kuma-by-election abeku-110 eThekwini municipality. Baqhubeke bathi ngosuku lwama-by-election ANC ithola ukuthi kune-manipulation ekhona lapha kuma-voters roll le ku-Mount Moriah voting district. Lezi zinto abazitholile ziraise ama-concern aserious mayelana nokuthembeka kwe-process elandelayo uma kuvotwa kule ward. Investigation yabo iveze indaba eyithusayo njengalezi. Abantu aba-135 barejiste la kufa khona i-address babhala 1 Mount Moriah Drive okuyi-1 bedroom flat. Okuclear ukuthi akukwazi ukuthi abantu abayi-135 banga-occupya i-1 bedroom flat. Ake akwazi ukuthi abantu abayi-135 banga-occupya i-1 bedroom flat.
Okunye kwesibili ukuthi abantu abawu-79 barejistile nabo ukuthi bahlala enumber 2 Manmoria Drive. Nakho lokho kuletha iy'nsolo mayelana nokuthembeka kwalokugcwalisa kwalamagama abantu. Bathi lokhu kuveza ngokusobala ukuthi lana bekumanipulate-wa i-voters roll. Lokho okukhombisa ukuthi lento abayenzile iphambene nomthetho futhi iletha i-threat kwi-democracy and undermine i-public confidence kuma-democratic institution nakuma-electoral processes alandelayo. Baqhubeka-ke bathi i-ANC lolu daba iyalibhekisisa kahle futhi balithatha very serious. Basubmithe wonke-ke amadokhumenti abawafanele ku-IEC futhi bedimanda ukuthi akube ne-investigation thoroughly futhi lesimo silungiseke, kube khona nama-action azothathwa ukuze kubuyiselwe i-voters roll endaweni yabo. Bacela i-IEC ukuthi ilandele i-mandate ye-constitution eqinisekisayo ukuthi ufuna kube ne-free, fair and credible elections. Bacela wonke ama-political parties ukuthi a-acte responsible and aziqhelelanise nezenzo ezicompromise i-processes elandelayo kwi-democracy. Iyona-ke letha le ebhalwe yi-ANC iveza ukungenami kwayo nokungagculiseki kwayo emveni kokuba kuwini i-MK lapha. Noma-ke i-ANC phansi kakhulu bayathola 900 and something kulamavota laphaya eThekwini ku-Ward 110. I-political party eyayo number 2 yashiyana nje ngamavota awu-20. I-DA, i-MK yayishiya ngamavota awu-20 lapha ku-Ward 10. I-IEC-ke njengoba besho ukuthi bakhomplainile kuyo, iphendulile mayelana nalolu daba. Ngiyacela-ke singakangeni kwisinqumo se-IEC, subscribe ku-channel, ulike i-video, ushare, ucomment. Ngiyafisa ukubona kwakho mayelana nalolu daba. Asibheke isinqumo se-IEC. Nasi-ke i-Eyewitness News ibika ukuthi i-IEC izicithile iy'nsolo lezi ze-ANC kanye ne-DA ukuthi kwaba khona i-vote rigging lapha eThekwini kuma-by-election. Lana-ke bayakhumbuza ukuthi earlier kule nyanga i-MK Party yaqoka uMandla Biyela ukuthi kube nguye ozomela i-MK lapha. Ngenhlahla-ke wayiwina i-ward leya, wahlula i-DA ngamavoti ayi-22. Isona sizathu-ke lesi esenza ukuthi i-DA kanye ne-ANC bayomangala bethi cha, abulungiswa benzekanga laphaya. Kodwa-ke isinqumo sithe abukho ubuqilo benziwa. I-MK Party yawina kahle. Ilokho ebengithi angikwazise khona mayelana nodaba lalapha ku-Ward 110 eThekwini kuma-by-elections abawakhona. Noma-ke i-DA beyinakho ukuvuma ukuthi cha bona i-political party baphazamisile i-Action SA. Siyabazi kubudlelwane obukhona phakathi ka-Herman Mashaba kanye ne-DA. Herman Mashaba wayeyilunga le-DA waze waba yimeya yaseJohannesburg. Kodwa nje kukhona lento ayibanga ne-DA, asiyazi thina i-personal ngempela into ayibanga ne-DA, mhlawumbe abamphathanga kahle. So yonke into ene-DA akayifuni. Yingakho-ke la khona i-DA mayinethuba lokuthi akayicindezele, wenza sure ukuthi uyalisebenzisa. Ngakho-ke ngoba i-IEC isizichithile nalezi nsolo noma iMkhonto weSizwe Party uwinile, kodwa manje usuwine ngokusemthethweni ngoba ney'nsolo kazisekho. Siyayibongela-ke i-MK Party, sengathi bangenza kahle kuleya ward ukuze makufika ama-local government elections abantu bazoyithemba kakhulu i-MK Party igcine isiyidominate i-KZN. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyacela ningayisupport i-channel, kune-account la kule comment ephiniwe. Lawo ma-donation eningaba nawo noma ngaba emalini soyijabulela. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo, ngiyabonga.